Dok sportisti iz cijelog sveta pokazuju svoje najbolje vještine na olimpijskim igrama u Parizu, Olimpijski muzej u Pekingu, u prvom na svetu dvostrukom olimpijskom gradu, udaljenom 8200 km, prikazuje posebna sećanja grada na olimpijske igre i demonstrira večni olimpijski duh. Ovaj muzej je stalni tematski muzej sa temom olimpijade i važna institucija za nasljeđivanje olimpijskog kulturnog nasleđa. Nakon što je zatvoren zbog renoviranja koje je trajalo više od 2 godine, muzej je ponovo otvoren za javnost u februaru. Smešten južno od nacionalnog stadiona poznatog kao Ptičije gnezdo. Muzej je osnovan 2009. godine, sada pokriva ukupnu površinu od 26.000 kvadratnih metara. Kroz više od 1000 eksponata muzej demonstrira nasleđe Pekinga kao dvostrukog olimpijskog grada. Došla sam ovdje da se divim duhu sportista i veoma volim sport, rekla je Zhao Ruyu, posetilac. Muzej ima 1394 eksponata i veliku količinu slika i video snimaka zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. ali i letnjih olimpijskih igara u Pekingu održanih 2008. godine. Kroz restauraciju scene, multimedijalni sto sa peskom i fizičke eksponate, muzej u potpunosti prikazuje iskustva Kine u licitaciji, pripremi i održavanju igara.